Assalamu alaikum dostlar. Бүгін 2020 жылдың 14 марты, авторынок Бишкек, Риом базары. Бұл чыгарышка чейинки видеоларды көрдүңүздөр. Казак туугандардагы бизден алып кеткен унааларды алып келип, арзан сатып жаткан учурларын көрдүк. Азыр эле Honda Odyssey, ошол эле сыяктуу дагы бир Toyota Wish үлгүсүндөгү унаадагы арзан маада чыкты. Тактап айтканда 2021 жылга карата уже Казакстанда запрет болот, ошондуктан биздин унаалар кайра келип жатат, арзан сатып жатат. Жакын күндөрү алам дегендер болсо, анда көрүңүздөр. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Toyota East 174 пробег, жылы 2003, 1.3 автомат, $5000. 0-488 18 22. Honda Vagon Spada, баклажан түстө, жылы 2005, 2 объем. Басы $7000 дейт. Номери 478 85 02 29. Toyota Crown, жылы 2004, 3 объем, $7300. Номери 551 10 50 90. Расход 12-13 дейт. Honda Odyssey, жылы 2002, 2.3, $4800. Үстүндө люк бар. Номери 706 01 33 17. Subaru Impreza, жылы 2006, объем 1.5, 123 пробег, без вложения. Басы $4500, номери 0700 09 84 84. Toyota Mark 2, жылы 2004, 2.5, $6100, номери. Honda Elysion, жылы 2006, 3 объем, 180 пробег, передний привод, кожаный салон, подогрев сиденья, автозавод, $8700, номери 556 75 94 95. Honda Fit, жылы 2004, объем 1.3, $4400, номери. Mazda Atenza, жылы 2002, 2.3, автомат, 158 пробег, состояниясы жакшы, не бите, не крашеный дейт, без вложения. $4900, номери 709 57 40 89. Toyota Wish, жылы 2003, 1.8, $5900, номери 708 22 98 36. Достор, мына жерде Toyota Epson мунасыны жакшы баа коюптур. Жылы 2002, 2.4 чытыргыды, $4350. Бирок баасына жараша бир аз жасай турган жери бар экен. Алдыңкы бампери бир аз жасалыптыр. Ошого жумуштары бар экен. Номери 078 95 95 11.
Достор, дагы бир сиздерге шалыныш чыкты десек болот. Дагы бир жакшы баада Honda Step Wagon RF3 үлгүсүндөгү унаа. Жылы 2002, 2 объем, баасы $4500, срочно сатыш керек дейт. Номери, 2 номери бар экен. 0700 104 545 550 852 323. Армениядан келген Honda Fit кара түстө, жылы 2010, объем 1.3, вариатор $6200, номери. Toyota Estima, жылы 2003, 2.4, газ бензин, $5800, номери. Subaru Forester 155 пробег, жылы 2002, 2 объем автомат, без турбина, $4900, номери. Достор, Honda Step Wagon RF3 үлгүсүндөгү унаа жакшы абалда дагы бир базарга чыгыптыр. Титанскада. Жылы 2002, 2 объем, баасы $5900, номери 0703 14 10 32. Спринтерге алмашам деп жазып тур, варианттар бар экен. Эске алып коюңуздар. Mercedes-Benz Sprinter. Toyota Winnom, жылы 2004, 3 объем, 118 пробег, $6800, номери 0704 38 88 28. Honda Stream, жылы 2004, 2 объем, $5100, расход 12, номери 555 00 09 28. Honda Inspire, жылы 2003, 3 объем, $5500, номери 077 08 18 95. Honda Fit 2003, 1.3, $4650, номери 709 69 74 52. Достор, бул жерде Toyota Alphard Leviru Армениядан өмөрдө, жылы 2005, объем 2.4, $8200, номери 507 76 76 48. Toyota Wish, жылы 2003, 1.8. Абалы жакшы экен, достор. Пробег 179, передний привод. Баасы дагы мурда айтып кетели, $5700, номери 559 71 73 71.
Eştekesini жазбайды. Honda Fit жылы 2003, объем 1.5, бағасы айтылыш бағасы $5600, номері 0703 03 00 05. Мониторы бар, задний камерасы бар. Состояниясы өте жақсы. Fit іздегендер болса, көрсеңіздер болады. 1.5 без вложения деп қазір есіменен сөйлештік. Honda Odyssey абсолютті көрсетеді достар. Баклажан түсті. Жылы 2004, 24, пробег 220. Срочно дейді достар. Бағасы $5500 дейді. Қазір есіменен сөйлештік. 5-3-ке береміз дейді. Мына номерге çalыңыздар. 477. Так, номер оқшашы 58-13-05 болса. Қайсы номер? Қайсы жақтығы? Қазақстан номер екен. Алматы. WhatsApp-пен звондаса болды. WhatsApp-тан да çalсаңыздар болады деді. Қазақстан номер екен. Плюс 777 110 513 58 деген номерге çalып сөйлесіп көрсеңіздер болады. Біз салонын ашып көреміз. Toyota Wish 2003, 1.8 автомат, $5800, номері 0565 58 88. Достар, бізден бұл чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар сіздерге жаққан болса, онда лайк басып қойыңыздар. Біз кейінгі чығарышты көрсетіліп табыз. Honda Stepwagon Spada, баклажан түсті. Жылы 2004, 2.4, газ бензин, задний камера, родной краска, бағасы $7900, номері Honda Odyssey, жылы 2002-2003, 2.3 объем, газ бензин, расход 7.8, бағасы $5900, номері 501 515 005. Toyota Alteza, жылы 2002, рестайлинг, 2 объем, VVT мотор, 205 пробег, расход 810, бағасы $4800, номері 0770 770 755. Достар, біздің бұл чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар сіздерге жаққан болса, онда лайк басып қойыңыздар. Ертеңгі базарда да қой, күтіп тұрыңыздар. Ертеңгі өте күшті базар болады. Жақсы білесіздер, өте көп мыналар келеді. Арасында срочно қымбат сатқандар болса дағы, сіз іздеген мыналардан балаларына білмекші боласыз. Көрішкенше, ертеңгі күнге шейін.